Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi November ni som pasari ania clear tu le ngai thatu te du sakna chubai kan buk thau a chau veng chung kan thanom loka chiat to kanuma wangin kan video ha khai lak deuh lak dona tunruma po hian Middle East lama breaking news lian tak tak awma wangin chung te chu atlang pui kan thlir thuak don hane Israel sipaiten Gaza anop chin chunga handa mek chu atul thut po ramlak bela anop chin tizau tura inral ring turin hriat tirna pek anita India taima zanin vela hian UN Security Council meeting a UNSC US proposal Gaza peace plan chu Russia na veto don near hriat ani mek bok ane amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole Israel thian thra nilem lo han threnom Syria nen US President Donald Trump chuan inrem na konglam a hoizel wangin Israel tan ahim tolowa the Times of Israel chuan President Donald Trump ple Syria President ex jihadi anti mai Islam sa khobe chana indona thiang hlim po lo puang to thin Ametal Saranen inrem na thuthung lam han hoi chomek zela hei hian Israel ke hati pheta kaltlang pui zelani chuan Syria border hi ahim to don lowani hanti andin mundik taka hi chuan Israelin adu danang lo topin US sian mala chauchun jom zelnin hathriata mase tun thleng hi chuan an mani thlop thin tu lianber America laka hian dodalna lian thamero chu Israel hian alalan tirngam lonin halang bok ane The Times of Israel chuan report an pek chun jom danin indona thiang hlim po lo pong to thin Syria President Ahmed al-Shara laka hian Israel chuan rinna anghat thailawa US President nen inrem na siam turin Arab ram sang ten na takin hanora chungkara chuan Jerusalem chuan film khur takin hathlir meka engin na po US nen han siamani poin Israel chuan ram riven him matuma heibaka hian Israelin athlop anmi le sang maya haen Syria ram chunga drus namte engram sarkar laka po hum him na pek chun zom matum boka heibaka hian Turkey po Israel kong daltulian tak ani thaime kani tin han report bok ane Ahmed al-Shara chungchang bika hian thlasom pakhat kalta khan akai hruai helpol ta chuan Syria dictator Bashar al-Assad paithak tumin Damascus khopui hanluta chutianga han baina wang chuan indona thiang hlima han hruai tu tia han soi thin Islamist jihadist warlord tia han soi Bashar al-Assad chu ram hruai tu zom taka akai chho thei pata Bashar al-Assad thi al-Qaeda commander hluinin trumtam tak US poi halo khoi to wangin dollar makdadoi somjat mai alu manatana US sin halo chir to chu maktak mai in oval office chuan an ti topa heibaka hian Syria ram hruai tu US president official lut an la ngai lowa jihadist warlord Ahmed al-Shara hi oval office sa lut masaber ani tabok ane The Times of Israel in report zeldan chuan khovel ram sang ten maktin an thira mase Israel tan chuan maktia lo thir chi ani lawa international stage sa sara hausakna rampung chaumek hian Syria security chungchanga thilpoi mo tak mai hakeng telmek boka Jerusalem tan chuan tun naya Syria ramin thak danglam chak tak mai hi machon tura ngai tuna thara sen angai don tani anti tin Trump administration hian sara lakale Syria ramdin mun nget tak siam tura amalak nakalme ka hian Israel laka Islamic extremist ho ten harsatna an siam chak thaina tur chance chu nasatakin asang chome ka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Syria President al-Shara hi US hian thunun thaya angai ni mai thaya mase chu tiang chuan Israel chuan engtika ma angai ngai don lowani ati Jerusalem Institute for Strategic Studies senior fellow anti Major General retired Yakov Amidor chuan firfiak pol hroi tu le al-Qaeda tenen pua inzom na nget tak lo nei to thin al-Shara hi thilin thup hlom tak ania adanglam to nin an soya mase Middle East chanchina hian thunai na achan nuwa Islam sa khovul len na tur le choilarna tana radical Islamic movement akal pui chu tun thleng hian pakhat ma in thak danglam hala omlo hatibok Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan rorel na le thunai na nei tura sara kai hruai firfiak polten asata han paithak don lai khan civil mi zatam tak tha ania
มาเสจูทิลแข่งรับทักตักจูตุนาเฮียน US จวนอัมหูกานาอิสลามสาคตานาฮินดาวนาเทียงลิมใบตูจิฮาดีสันลันเรงาตุนาจวนสุดมอยตักแนนกันหัวมาเสจูสุดเพนาจวนซีเรียIslamic extremist helpol khoi tulu berani nachu in thupin halom ranga tichonal sara hian athu baumek jihadist ril root chu engtika mo cho tho aroni thoi dona chu thil lo thleng thai ma chon tur chuan Israel chu kongtin renga in buat saya chuti huna chuan US in ram na kong azo puimek hi ain chir hun alom ngai dona ni hati The Times of Israel chuan hun rei tak kalto tangkhan asada sarkar chuan Middle East harsana tam tak asiam saka Masechuaya Lom Zok HTS Santi Ametal Sarakai Ruai Hayat Tarit Al-Sam Islamist Rebels Group Tahi Lom Zok Dayangai Ania US President Louis George W. Bush Chuan HTS Islamic Rebels Group Tahi Middle East Sa Ramhuele Tiltralo Zongzong Lo Chuana Bulani Tin Halo Saitoa Masetuna hian chutianga firfiaka chetnale mipui thina tam taka mopurtu HTS Islamist Rebels Group pa anhotulu Ametal Sarat chu President Donald Trump chuan khothlang ramte virvel na mun orbit lian tak maya aron khroilu tameka hei hi khothlang ramtele Israel tan thilhom tak ani donani anti The Times of Israel hian anjir chiana tanga han report jaldan chuan Asataro relna pai thatu helpol te thop tu poimo tak chu Ankara hi ania achan chu Turkey hian Syria marlampanga hian thunai na sang tak alanai meka chu Jerusalem tana boina thlan tu ania Turkey President Recep Tayyip Erdogan hian Muslim Brotherhood le Hamas te athopawangin Turkey hian Hamas roitu te hanlo mikhuala tichuan Ankara khopuya tangaiin Turkey President Erdogan chuan Israel chu natji honen minte khin reng bokani anti tichon ram risiam felna tur chungchanga Turkey nen in biak na hanai meka chuta chuan America point in rol na thuk tak anai boka mase Israel hotule dodal tu mainilowin Israel melma te thlop zel thin tu Turkey President Recep Tayyip Erdogan ka tranga thuchuak rang chu America pressure na tak nuaya po Israel chuan apom don lo antibok tichon Israel senior expert Valency chuan Tunthleng hian Israel chuan ramria sipai te nget takin halada chunjam zela hei hi kanti tur poimo tak ani boka Syria chawni lowin Turkey hi kankong dal tu lian tak ani donani ati Palestine media Wafa News chuan Zionist te hian Hamas ho nena Turkey in tranpuina sumle paile ral thuam te apenin hanria mase heiwang hian Syria Turkey le US 10 in remnan boipui meka hian harsat na athen phalawang hantia mase Israel chuan heng thil thleng mek hi en liam mai hatum lawani tiro chu achiang taviau bok ani hetiang ani mek lai hian nizandar som pakhat narik ma deu hret khan Waynet News chuan US hian Hamas ral thuam ti botum na chu aban san mai theini ti an reporta achan chu Gaza Peace Plan kalpui zeldana hian chu alang chho meka Muslim Brotherhood anti Muslim ram trangrol poltele Arab ram ta chuan Hamas hian an mani du thua an ral thuam te an tungani lo chuan Hamas ral thuam chu sak turin kan sipai te tirlu kan tum lawani tin chiang takin han lo pongzar toa Hamas lam chuan an ral thuam an tung don lawani ti an soi reng boka mase tuna chuan Arab ram trang tele Muslim Brotherhood ta chuan an sipai te Gaza lutir thaina tur International Stabilization Force chu chak takin anor zoi tameka chu chuan chiang taka halan tir tak chu US in Hamas ho ral thuam tuntir tura amhalak na chu aban san chho hret nin ashriatani hanti tichuan ni jan laidar som pani harik madeu hret khan The Times of Israel chuan US in Hamas ral thuam ti bo atum na chu aban san mek nia soi aum chho meka kan public broadcaster chuan Palestinian firfiak pol hian Gaza pon lampang ramdanga ral thuam changkang jok le thajok te Hamas chuan an khol khom mekani ti an report ta ani The Times of Israel chuan Hamas ten ral thuam an khol khom na mun nia an thriat hi Yemen ani ti an report boka hei baka hian Iraq ang deu chia khan Africa mun thran khata te an ral thuam te an thon lut ta han da khom mekani ti an report bok kan public broadcaster in report an pek dan chuan intelligence report kan don dan chuan heng mun thranga Hamas ho ten ral thuam an da khom te hi hun engemaw chan nuwa Gaza laklu le turin ruam manani antibok tichuan Hamas ral thuam tun tirna disarmament chungchanga in biak na hanai mek lain
Hamas chuan ral thuam chek khol na mun tam tak an nei nin hriat anita hei hi Israel tan ngai tha thei anita lo bok ane hetiang ani wang hian Israel chuan Hamas ho leiver an tunnel te ti chiat chu ngai poimo bera an nei tran le tameka The Times of Israel chuan Nizan Khan Israel Defense Minister Israel ka chuan Hamas firfiak polte leiver tunnel ho ti chiat mabak lom te chu ti chaturin malak tran mekani ti apuang ta Israel ka chuan Deputy Chief of Staff in Gaza Hamas firfiak polte tunnel ti chiat na hi akal zel ti min hriat tirchia puak thai thil bom chi rang mangin heng leiver te hi ti chiat tumin malak mekania leiver ti chiat tur jinga hian Israel lam hoya leiver ronkal te target b kani phot dona Israel in a control chin area mun ranga an leiver te chu bom manga ti chiat chi lo tam tak oma achan chu mipui tam takin an tor dona wangin cement chosa timaila liquid concrete antia chung chu leiver chunga tam tak pamlutin cha takin leiver hi no vek antum bok ane kan news kal to lampanga khan kanon report to Hamas ho leiver Israel sipai ten an lati chiat lo Hamas in alam han thai hi an leiver zongjong atanga chuta za somruk vel azad ve ayatam dai hi alaom hane leiver ti chiat mai ba ka hian Hamas ho laka mala chunjom le turin Israel chuan in buat saina hanai mek ni na hriata IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir chuan Nizan Khan Israel Control Area Gaza mun ranga Israel sipai te tlo kwalin Gaza Israel sipai hom zongjong ta chuan ramdang lak bela ramzau jok obet theitura kanin buat sai angaya chutianga tang chuan kanin pei angaya ni hatia inka hai thu thung ceasefire agreement kalpela ma kan lak po atul thut mai theya chutiang thil thleng thut theya tan chuan Israel sipai te kanin pei angaya IDF chuan Hamas indin tharle mek khi kan thlir liam don lawani hati The Times of Israel chuan Rafah area vela IDF teom na mun atlona atulani phot chuan yellow line crossa beipui thak na lian jok kalpui tura kanin pei angayani ti asoi bokani anti I-24 chuan Israel ramdin tiratanga Israel ramdin hoemem tule Hamas holaka Israel rinna nga na chu atlem tiltialani ti sipai chat vel dana tangin alangani antibok kanon report photo in Donald Trump roman na hi Israel chuan thati vaklo ti ashriata peace plan ang dek ka kalchu Hamas ho point andulo boka heiwang hian inram na ngetlo tak tia kan soifo na chan kha ania masetuna hian Arab ram tele Muslim Brotherhood te hanphurta viau hi engwange ti zona tam tak hom theita lelama chuan Israel tana thalo theitur thilte po US chuan offer thatak tak asiam saka Israel chuan angaya Saudi Arabia nena US in F-35 stealth fighter jet khaltura roman na asiam po Israel opposition leader Yair Lapid chuan adulawani ti ronsai chuakin Saudi nena F-35 fighter jet khal hi normalization tolka atellawani hati opposition leader Yair Lapid hian sarkar dinglai po adem hleni ti asoilang boka achan chu F-35 stealth fighter jet US in Saudi Arabia nena khalatum hi Benjamin Netanyahu kai khruai sarkar chuan dodalna oka engma ala nei lawani hati tichuan Saudi Arabia nena normalization rom manale plan zongjong a hian soihona tam taka kalotel vetoa US in F-35 fighter jet Saudi nena alei tirhi Saudi le Israel in karbo ruak siam thatna tur in remna tana dila engma atel ngai lawa soilan alani ngai lo boka chuwang chuan kan military te rang taka chachuak thai turin englai point anin rin angai to donani hati hetiang kara hian voinlama khan Indian Express in report tanpek dan chuan United Nations Security Council chuan zanin hian Gaza peace plana US draft resolution chungchanga vote anla donani ti han reporta heibaka hian trum tam tak inram na thuthung Gaza peace plan hi ennona siam that aloni to boka tuntruma UN Security Council meetinga vote anlak na tura hian Harsanathlen tu lianber chu International Stabilization Force chungchanga hian ani donina hriata Russia chuan hei hi apom thailo hanti Roman namhasa khan chuan International Stabilization Force si Hamas sin anral thuamantun nuwa khovel ramthrang sipai te Gaza ven him na thokchun jom tura lutir turania mase Hamas sin ral thuamantun main
International Stabilization Force a hian ramrimun rang ven himna le Gaza Strip a sarkar sipai nilo pol dang omreng in ral thuman kente li sak phalsak na tur ani dona tichuan thil danglam tak pakhat na omboka Palestinian State Palestinian Ramdin chungchanga hian Roman namasa kha nasa takati danglam ani na hriata hun engemachan nu hun rai tak nuwa Palestinian detan Ramdin tur ani chawrualin tuntruma draft proposal a hi chuan Palestinian State din hi rang taka kalpui ngal turangin alangani tin Indian Express hian an report bok ani Diniw Indian Express in report an pek chunjom dan chuan Palestine mi te mania hanin rel bolna timaila Palestinian self-determination emo independent ram pakhatanga Palestine mi te Israel kiangloka ramdin sakchu Israel hian natakin hadau dalani ti anpong jui ngala Nimin Pathiani Khan Israel Cabinet Meeting anaina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan engram laka po Palestinian tana ramdin kandau dalna hi adanglam lawani hati Diniw Indian Express hian han report chunjom jaldan chuan UN Security Council a he draft resolution hi tlangai turin US chuan adwa campaign po anei mek boka masa US draft resolution a hian Palestinian tetan ramdin natur chungchanga hian thutluk na ngetak aum lawa Moscow chuan Board of Peace le International Force te tirphalna hi pek rilo andu zoka achan chu hei hi UN Security Council hian rematini chuan Gaza hian khovel ramdang ten rowan rel na mun ngetak siam thei ani dona International Stabilization Force ti ani rule hian Palestine Police Training pek thar tele Israel sipai tele Egypt sipai te lutma saturati ania tichuan chung sipai te chu Hamas ral thuam tuntir tura malatu tura soi ani boka Hamas sian andu thua ral thuam antung nilawa ramdang sipai te ral thuam tuntir tura lut ani chuan indona kalmek nen khan danglam na haumdon lawa Hamas te ral thuam an tuntir nuwa Gaza Strip a hian Palestinian ramdin natur hi chiangkwang takin ziala nani lo boka chuwang chuan Moscow chuan UN Secretary General Antonio Guterres nena hian duthan durdang peturin ngenna siama maseng ngen nahi tunthleng chuan ti hlotlin ani thu hala omlawa UN Security Council meeting tran hun tur hi Greenwich Mean Time ma tlaidarnga tran tur ania mase tunthleng hian chutiang ti danglam na chu hala omlo wangin Moscow hian veto power mangai turangai ani antibok GMT nen hian darkar nga le achan bevelin kanin thlawa India Standard Time chuan UN Security Council meeting tran hun tur hi Janindar somle achan vevel ani don ane The Times of Israel in update an nei chunjom dan chuan UN Security Council a janina vote an lak tura hian Russia na do dalna zulzui dau che hian Hamas chuan thuchua anon siam juita hei hi Hamas hoten an huang tau pha ni na hriata Palestine mi puitetan hethil rom man na hi laom takania Gaza Strip chu International Authority khovel ramdang te thunun na hnuaya omzui tir tumnani hanti Hamas thuchua hian International Force engpo hi United Nations hnuaya direct om tur ania tichuan official Palestinian institution tenen malaho tur ani boka maseram min chu saktu Israel Tel Aviv chu ani turani hanti bok khovel ram tranga expert ten an thirna tangchuan Zanin hian UN Security Council hian vote mangin nem nge na pemasela Russia in veto amang lawani poin Palestinian armed group Hamas hote hian engtika ma anpom theidon lawa tin Israelin Palestinian tana ramdin chu adau dalani ti chiang takin apong to boka chuwang chuan inram na tak hei hian athlen arinom lo ante